Uhe ka Indian Airforce Air Chief Marshal VR Chaudhary ula ong banaki Jingjia ki badang shen haka jinglong jong ka perthei ka penpau bakari ka don kam ban penkre ya kisnat sipai ki bakhlain ban yale ya kanu ka jingsha thombor abakranch ki la pathai khubor hanong ba Delhi ne ka sngi shepang ka sngi jong ki sipai lingsun ka ban sarakhe ka pratrik urisau ula ong bagatnat sipai lingsun kari kadang persang ban penkhlain syu namar ba ka thma ka ban sawan kan kala bat kan salong kat kum ki jing start technology ula pentikna ya ki para ri bagatnat sipai lingsun kala long lupa ka bala khre na ka benta ka lawai bat kan yai beteng menjob unia uhe ula ongru ba ka jingweng na ka jingyakan at kala sedang bandon Shilynter ki benta jong ke LAC bat ke Indian Airforce kadang Peitngor ya katnat sipai lingsun jong ke China. जो बेंचमार्क की बात कर रहे हैं हाउ टू जज वेदर सिचुएशन इज नॉर्मल आई थिंक द बेस्ट बेंचमार्क वुड बी टू रिटर्न टू स्टेटस को एंड कंप्लीट विड्रॉल फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑल अलोंग द एलएसी सो दैट इज द आइडियल सिचुएशन दैट वी वुड लुक फॉर ये जरूर मैं कहूँगा कि वी कंटिन्यू मॉनिटरिंग थ्रू ऑल आवर आईएसआर एफर्ट्स व्हाट आर द डेवलपमेंट्स व्हिच टेक प्लेस अक्रॉस द एलएसी एंड जो हमारी तैयारी है इन टर्म्स ऑफ infrastructure building, in terms of equipment, in terms of training and tactics is a continued effort irrespective whether we see any belligerence on the part of China or not.